4 korda 50 kompassi. Krigu Alip, Mark Allan ja Supra. A ruling infraction report for the previous heat. Disqualification in heat number 1 in lane number 4. Pyrkäys Suomi van Virppilä, kolmas uimari. Det er, at vi fik sat verdensrekorden lige før, som er langsomt end Europa-rekorden. Det skyldes, at det er først for nylig, man har anvendt verdensrekorden på 4x50 meter holdvægt for mænd. Så det er spændende, om vi i heatet her får igen en ny verdensrekord, som faktisk er langsomt end Europa-rekorden. Men vi får se. To 100 meters and Team Germany in the lead in lane 5, followed by Estonia and Sweden. Roolis on muidugi raske. Very good sprint there in lane 5, and Team Germany is hunting for the world record time held by Italy. Previous heat 1:33.65 and not just quite 800ths shy of the fresh world record time. 1:33.73 for Germany. Sellega peaks sisse saama.